Turashimana uyu munsi bwira gatatu turi mu gahunda yo gushaka mu maso y'Imana. Tukwiye kumenya ikintu kimwe, nuko usenga Imana, ushaka Imana akwiye kumenya ko Imana imwumva kandi ko Imana isubiza. Turacari muri rya jambo riri mu Baheburayo 11:6. Ngo ushaka Imana akwiye kwizera ko iriho ikagororera abashaka. Ngo nta kwizera ndushobora kwinezeza. Ngo ushaka Imana akwiye kwizera ko iriho ikagororera abashaka. Bo nashatse mu Kinyarwanda uko nakwita isomo y'uno munsi, sindabona Ikinyarwanda. Mu Gifaransa bavuga ngo à la découverte des lois spirituelles. Mu Kinyarwanda sinashoboye kubimenya. À la découverte des lois spirituelles. Nuvuga ngo ni nk'urugendo rwo gwishurirwa amategeko y'umwuka. Abazi Igifaransa mu rujya ryo? À la découverte des lois spirituelles. Muraza kubyumva nidutangira. Amen. Imana ishaka yuko tumenya yuko hariho amategeko y'umwuka, kandi kutayamenya bituma ubukristo bwacu buba ubukristo bujegajega. Nkuko hariho amategeko agenga iby'Imana yaremye bigaragara. Amategeko agenga amanyenyeri, amategeko agenga imibumbe, amategeko agenga ubuzima bw'ibintu tuzengurutse. Hariho n'amategeko y'umwuka. Muraza kubyumva. Ubwo ntabwo dupfa gusenga gusa. Aribyo tukwiye kumenya. Mwana hari bita les principes. Les principes, murundi wa twavuga même les lois. Iyo bavuze amategeko, les lois, aya ari yose, ikintu iyo bitwe ngo n'amategeko, muhita mwumva iki? Simvuga amategeko y'inkiko, ndavuga amategeko. Nuvuga ngo hari ibyo agenga. Amen. Iyo bavuze amategeko hari ibyo agenga, yaba amategeko agenga abantu n'ibintu mu bihugu, yaba amategeko y'Imana agenga isanzure. Hari amategeko. Ntabwo Imana yaremye gusa nyuma itereraho. Ibyo yaremye yabihaye amategeko yo kumvira. Rero ayo mategeko arahari muri iyi si tubona, nuvuga ngo isanzure, ariko hariho n'amategeko y'umwuka. Munkurikire neza. Ndagerageza gushaka Ikinyarwanda cyanjye muga mu byumve. Comme il y a des lois qui régissent le monde physique, il y en a aussi qui régissent le monde spirituel. Nkuko ari amategeko agenga isi iboneka, hari amategeko agenga isi y'umwuka. Yo mubimenye. Nyuma uyu munsi nise isomo ry'uno munsi à la découverte des lois spirituelles. Ese turayazi amategeko agenga isi y'umwuka? Ntabwo ari benshi bayazi. Niyo mpamvu rero ubuzima bw'abakristo usanga bukennye, butari ubuzima buishura Bibiliya uko ivuga uko bwakameze. Donc nous vivons en deçà des promesses de Dieu. Tuba n'Imana ivuga ngo mukwiye kubaho kuri
mukava mu isi muri kuri 80% y'ibyo nabageneye. Benshi tuva muri isi na zero n'ibice bingahe tutarayigeraho. Kubera iki? Atari kuvuga ko tutajya mu materaniro, atari kuvuga ko tudasenga, nuko hari ibyo tutatahuye. Amen, haleluya. Urabona isi turimo uyu munsi, kugira ngo ubuzima bwacu bube bumeze uko bumeze, shaka kuvuga iki? Mufite amashanyarazi, mufite internet, mushobora kuguruka mu kirere mu ndege, mushobora kugira amamodoka, mushobora kugira amato avuduka, mushobora kuvura indwara zitandukanye n'imiti, ari byo twita iterambere isi yagezemo. Iryo terambere rero urimo cyangwa byahinduye imibereho y'abantu ku isi, sibyo? Kuko abantu babagaho mu kinyejana ya kabiri imbere ya Yesu ntabwo babagaho nko turiho, cyangwa babagaho mu kinyejana 15 nyuma ya Yesu ntabwo babagaho nko turiho. Kubera iki? Nitujye kure Rwabugiri kugira ngo aho ari ku ngoro ye atume intumwa ze zigende mu kindi gice cy'u Rwanda bajyana ubutumwa. Byafata kumwe n'iki? Ni bande bize bya Stanley na Livingstone? Livingstone mwaramwumvise ariko, na David Livingstone na Stanley, Morton Stanley. Abo bavuye i Burayi babita les explorateurs. Ni babandi bagiye bavi wabo bakajya mu masi atazwi, batumwe n'ibihugu byabo cyo giye bwari ubwami cyangwa iki. Abongereza bagatumwa n'umwamikazi wabo, sibyo? Muri Espagne hari umwami, muri Portugal. Uko niko bagendaga rero. Umva icyo gihe yari amato ko ni inyanja, bavuye mu mato bagatangira rero yitaka, bamwe barapfaga. Mwibaza yuko abantu twisanze hano noneho n'abazungu bari hano n'abirabure bari hari? Oya, bamwe bose bari wabo. Nk'abirabure barazi ko ntabazungu babaho, n'abazungu barazi ko ntabirabure babaho. Bayibise abantu rero bagiye bafashe iya mbere kugira ngo harebe ibiba handi, sibyo? Niyo mpamvu abazungu badukolonije reka, kuko twebwe twabaga gusa aho imbere y'imbuga gusa. Ntuvuge ngo tugende kureba ibiri ahandi. Nibo baje badusanga mu byacu. Ntabwo muzi se? Nitwe twagiye kureba ngo turebe ko mu yindi migabane hari abantu bariho. Abazungu nibo baje. Bajya muri Aziya, bajya muri Amerika. Yari ifite abandi bantu batuye muri amashyamba. Amerika za Canada yari amashyamba. Yabitwa les peaux rouges. Yitwa aborigines. Bafite ubuzima bwabo mu mashyamba yabo, bafite uko bivura, bazi imiti yose nicyo ikora, barafite ubwenge bwabo. Amen. Barafite, kuko nimba basanze bariho nukuvuga ngo hari uburyo bari babayeho. Ibinyagihumbi bajya muri Aziya naho n'ahandi no muri Afrika. Afrika yari izwi ni Afrika y'Amajyaruguru kugeza muri za Ethiopia. Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara turimo ntago yari izwi. Bayibize.
Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara ntabwo yari izwi. Kiriya gihe cyose cyabandikanye neza. Kiriya gihe cyose Afrika yo munsi y'ubutayu ntabwo yari izwi. Afrika yo haruguru y'ubutayu bwa Sahara niyo yari izwi. Noneho Stanley aragenda, mumva impamvu icyo nshaka kuvuga. Ava rero mu Burayi aragenda injira muri Afrika, yageze no muri Congo, agenda na Tanzania, hanyuma icyo nshaka kuvuga niki, kugira ngo abwire abiwabo amakuru ye, ibarwa yamaraga imyaka 2 kugira ngo ibagereho. Nashaka kubereka mwebwe uyu munsi nimba turi hano ukaba wicaye kuri intebe, umuntu ari muri Amerika umuvandimwe wawe ukagera ugapa ukambwira amakuru yawe, sibyo? Mumenye rero byavuye he. Uvuga ngo Stanley kugira ngo abwire amakuru iwabo, ibarwa yamaraga imyaka 2. Noneho yageraga hariya wa muntu yarapfuye, bajya gusubiza ugasanga wayanditse yarapfuye. Stanley rero bageze aho baramubura, kuko Afrika ari amashyamba gusa, nta mazu ntaki. Bamubuze rero Dr. Livingstone, amen, ajya gushaka Stanley. Ubwo nawe byafashe igihe kirekire, hanyuma aza kumuvumbura i Bujumbura hafi ya Tanganyika. Hari ibuye ryitwa ibuye Livingstone. Ndafite ifoto hariya, nifotoje ndi kuri iryo buye. Haranditse itariki David Livingstone bahuye. Kanyuraga hariya kabaririza, nta modoka zari zihari, nta ndege. Rero Livingstone na Stanley bahuriye i Bujumbura hafi ya Tanganyika, aho niho bahuye. Rero abona Livingstone barabonana. Impamvu zibi ni kubabwira nimba iterambere dufite turirimo twibaze ko ryahozeho. Mvuga ngo hari abantu ibihumbi by'abantu, beaucoup de génération bakoze kugira ngo ibintu bigere aho bigeze, kandi ntabwo ari umuntu umwe yabikoze, n'abantu benshi cyane. Umwe wese yagiye akora kugeza ahantu runaka, abandi bagafatiraho kugeza uyu munsi. Kubera ikizanye ibi cyavuga ngo les lois physiques, uvuga ngo amategeko Imana yashyizeho agenga isi, agenga isanzure, agenga amanyenyeri, agenga imibumbe, ayo mategeko yari ahari kuva Imana yaremye. Hanyuma abazanye isi kuba yitwa ko iteye imbere ubu mu bifatika, nta kindi bakoze, bitanze, batanga umwanya wabo kugira ngo bavumbure ayo mategeko, bavumbure les lois physiques, bavumbure amategeko agenga iby'Imana yaremye. Mu kuyavumbura niyo byatumye rero bashobora kuyakoresha kugira ngo babashe korosha amategeko. Ntabwo ari bayashizeho n'Imana, ahubwo bo barashaka kumenya iyo bita les phénomènes. Amen. Science akazi kayo ni ukureba les phénomènes. Science iretudia les phénomènes. Science irareba ibintu uko biri birakoreka kugira ngo bamenye amategeko atuma bikoreka. Voyez. Amen. Donc la science étudie les phénomènes afin de comprendre les lois qui produisent ces phénomènes. C'est kubera iki imvura igwa? Bo bari imbere ya phénomène yitwa imvura. None bagashaka kumenya kukigwa. Ese yari mu ijuru ari imvura?
ivahe aya mazi atugwaho avahe. Hanyuma noneho hari abantu bitanga bazamenye impamvu y'imvura igwa. Hanyuma nimara kumenya impamvu y'imvura igwa, bazahita badekuvura, bazahita bamenya amategeko abigenga ngo bibe gutyo. Amen. Kubera iki se tutaguruka ngo tugume mu kirere? Kuko barabona pa uraguruka ukagaruka. Rero hari amategeko atuma ntagumayo. Noneho bakiga, noneho bakadekuvura rero la gravité, bakamenya rero rukuruzi. Ngo isiyanse yateje imbere isi mubona nta kindi, bigaga les phénomènes, ibyo babona, none kugira ngo bamenye les lois qui les produisent, bamenye amategeko atuma biba uko biri. Wavyumvise? None rero mushobora kwibaza ngo ndonda batakaza kandi mwe mukundira gusa ibintu biri simple, turi muri misozi, mwizina Yesu mo Kigali genda. François est compliqué, n'est-ce pas? Il complique les gens. Kada ndashobora ngo nimba byarafashe imyaka n'imyaka kugira ngo science ihindura isi uko imeze, nuko abo ba scientifique bagezaho bamenya amategeko agenga ibintu. Kandi ababwiye ngo nimba hari amategeko agenga ibiboneka, hari n'amategeko agenga iby'umwuka. Bivuga ngo rero kutamenya amategeko agenga iby'umwuka, ubukristo bwawe buzaba malade, buzaba urwaye. Murabyumva se? Ntibyumvikana? Niyo mpamvu abantu bibaza ngo agakiza ngo ni ibintu biraho gusa, ngo ariya ngo barasenga gusa. No. Reka mbabaze, none se abantu barabute mu gitondo hanyuma bagurutse indege? Yaza ko umuntu atize ntabwo yabyibaza. Byafashe nk'ikinyejana. Abambere bamaye amababa, abambere bakoze amababa, bajya hejuru barirekura, aho se ntibapfuye. Hanyuma abandi baba ni urugendo rurerure. Iyo c'est l'histoire de l'aviation. None ubu tugezaho dukora indege zivuduka mu kanya gato tukaba twarangije ibihugu n'ibihugu. None ubu tukaba tushobora kugenda tukagenda no ku kwezi. Ibyo rero rwarugendo rurerure. None se ko batabyutse mu gitondo ngo bohereze indege bigende, byagenze gute? Babigejeho gute? Barize igituma ibintu bitagurwa ngo bigume mu kirere. Noneho bagenda buhoro buhoro, uyagaza akageza aha, undi akageza. Amen. Hanyuma kugeza noneho nyuma y'imyaka myinshi cyane bageranya bwa wundi rero rukuruzi ya une loi, hari itegeko ryitwa rukuruzi. Il y a une loi qui s'appelle la loi de la gravité. Iyo rero ni ituma tudashobora kuguruka. Noneho bariga twagenda gute iyo rukuruzi tuyikontourne tubashe kugenda. Amen. Nitumanure. Bigarisho bita l'aérodynamisme. Niyo mpamvu bashoboye gukora indege. Nivuga ngo bamenye amategeko agenga ibintu, bakamenya ukuntu sibyo babasha gukorana nayo kugira ngo bagere ku cyo bashaka. Ntago bahindura amategeko kuko babashizeho, ahubwo bashaka bakeye ukuntu bakorana nayo ariko bagere ku cyo bashaka. Rukuruzi ntago bigeze bayihindura ko ntago ari bayishizeho, ahubwo barayimenye, bamenye uko ikora, hanyuma bamenye ukuntu bashobora gukorana nayo bagere ku byo bashaka. Kuko amategeko ntabwo ari bo bayashizeho, ni Imana yashizeho. Ese murabyumva? Amen. Noneho ce qui nous intéresse maintenant, ibi tureba twebwe rero, ni amategeko yo mu mwuka. Ni amategeko
yo mu mwuka. Ariko mu ijambo rimwe nubwo nagiye ku Livingstone ba Stanley, nashaka kubereka gusa ukuntu iterambere ryavuye kure, ko kugira ngo explorateur runaka Stanley azamenyesha ababo ko ari amahoro. Urumva, nta maposta, nta ndege, byafataga nk'imyaka 2 kugira ngo ibarwa izagere aho yayitumye. Uyu munsi ni segonda gusa pa ukawugiye mwene wanyu ari muri Amerika ati sengera ndio ndakorora ako kanya. Ariko Livingstone mu gihe cye ntabwo byari gushoboka, byafataga nk'amezi nk'imyaka 2. None rero nashaka kubabaza, Imana ishobora kuba yarashize amategeko agenga ibyo tubona, hanyuma nishira amategeko agenga ibyo mumuka? Mumva byumvikana? Ega biri muri Bibiliya yawe, soma Abaroma 8:2 uramenye ibyo ndavuga. Soma Abaroma 8:2 uramenye ibyo ndavuga. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Amen. Ayo mategeko abiri na yahe? Nayo mubiri nayo mwuka. Numva se kora amategeko y'umwuka. Mais on parle des lois. Mwajyo bise. Amen. Hari amategeko. Hari amategeko yo mu mwuka. Mwuka hari amategeko agenga ko mutansubiza. Agenga iki? Kubera iki se udashobora kuguruka ngugume hariya? Hari itegeko rya rukuruzi. None se, mais c'est la loi, c'est une loi. Quand on parle de loi, on parle de contrainte. La loi est contraignante. Ruvuga ngo amategeko hari ibyo agenga. Hari amategeko ya physique, hari amategeko ya muri biologie, hari amategeko menshi. Kugira ngo ubuzima tube tuburimo ubu, hari amategeko Imana yashizeho. Imana ishimwe. Haleluya. Kugira ngo tugire aya mazi, hari amategeko. Uko kugira 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène, kugira ngo nibihura bizana aya mazi. Ariko nufata atome imwe ya hydrogène ukazana atome imwe ya oxygène, uragira amazi? Nta mazi uzabona. Ayo ni amategeko agenga. Sont des lois qui régissent la chimie. Muri biologie mubiri wawe hari amategeko. Hari amategeko. Amen. Haleluya. Hari amategeko avuga ngo kugira ngo amagufa yakomere ntugende nk'ikinuzi. Tu vois? Hari amategeko. Chaque seconde, le potassium 40 se désintègre en calcium 40. Mu mubiri wawe ni amategeko agenga chimie mu mubiri wawe. Mwayumvise? Hari amategeko agenga la biochimie. Mu mubiri yacu ni question ya biochimie, kuko ni chimie y'ubuzima. Hari amategeko agenga ikirere. Hariho la gravité agenga ikirere. Amen. Hari amategeko rero muri byose. None ko iterambere ryazanywe mbere na mbere no kubanza kumenya impamvu itera ibintu kuba uko tubibona. Cyambere nicyo. Iterambere urimo, iyo telefone ufite wowe, ari amashanyarazi, watsa, amatara. Okay? Iyo modoka yawe. Okay? Hariho imitwe myinshi yakoze generation nyinshi ngo iyi modoka ibi modoka. Wayumvise? Buri kintu cyose ufite hari abantu benshi bakigizemo uruhare ngo kigere ku rwego kiri uyu munsi. None se barabyise mu gitondo gusa hanyuma bakazana imodoka? No. Barize amategeko basanze agenga ibintu. Amen. Kugira ngo babashe kureba uko bakorana nayo, ko ntacyo bayakorera, ko si we yashizeho, hanyuma babashe koroshya ubuzima, ko yari intego yabo. Amen. Haleluya.
none se mwebwe nimubona imodoka ko zifite amaforme atandukanye, mwaza ko ari umurimbo gusa? Kandi uko nimujya muyibaza. No, ari amaforme akorwa bikurikije resistance, amen, bashaka kunesha kugira ngo imodoka yihute. Banyubise air inyerere ahubwo ngo izane resistance. Niyo mpamvu n'indege mubona ko zimeze. Buri kintu cyose barakize kugira ngo barebe ukuntu bakontuna ayo mategeko. Imana ishimwe. Rero ikibazo ni iki rero? Ese nimba Imana yararemye ibi tubona n'amaso y'umubiri, nubwo byinshi ntabyo tuzi kuko ubumenyi bwo kumenya isanzure, univers, cosmos ni buke cyane ugereranije n'ibikwiye kumenywa na gatonyanga cyane. None nimba Imana yararemye ikabiha amategeko abigenga, mwibaza ko yaremye isi y'umwuka ntiyi amategeko ayigenga? Deja Abaroma 8:2 tubwiye ko hari amategeko. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais c'est la loi. Il y a la loi de l'esprit de vie d'un côté. Il y a la loi du péché de la mort. Ayo ntabwo ari amategeko nk'aya fizike, ni amategeko y'umwuka. Nayo afite ibyo agenga. Imana yabwa icyubahiro. Afite ibyo agenga. Kuko amategeko afite ibyo agenga. Nawe ubundi ntabwo yakwitwa amategeko. Amen. Uyu munsi rero turashaka kureba les lois spirituelles. Amategeko yo mu mwuka. Amategeko y'umwuka akora ate? Nayahe? Kandi biri muri Bibiliya yawe ujye utwara imyaka n'imyaka. Nkuko uzi Loti. Niba ndibazi Loti hano, ukwiriye kumenya n'aya mategeko rero, kuko nawe uraza kuyasanga muri Bibiliya yawe. Amen. Mubona bya bindi mushyira mu byo kurya muhita gute? Porte? Wowe ushobora gutwara ifite udukono niba ari 10 utazi ibirimo byose. Ati rero ugiye ku rugendo twara ibi. Nese nimba hagati aho bashimo amabuye. Bamenya gute? So Bibiliya rero ushobora kwitwara gutya ukamenya Loti na Aburahamu, ariko ntumenye ko hari birenze Loti na Aburahamu, hari ibindi byinshi. Niyo mpamvu hano mu gusenga tubanza gufatira bujye matwiga kugira ngo nitube, amen, nitube barupiga. Nushaka kubaka inzu wowe ufata uwo wese kuko wamubonye ari afite umwiko ngo ngwino unyubakire iyo nzu ze. N'imizara yamutumye afatira umwiko ariko nagize yubaka. Muze mubona ama etage ahirima. Abantu bafata gutya ntibazi nta mateka bafite mu bufundi bwabo. No mu Kristo rero atwaye Bibiliya ntagire umwete wo kumenya ibirimo, kuko nimba udafite kubimenya Imana ugagira umwete, Imana izaguha ukwigisha. Kuko niko Yesu yavuze, mugende muhindura amanga yose abigishwa banjye. Amen. Wizera mubatize, hanyuma mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose. Tuvuga ngo Imana yibonye hari inyota irakwigisha. Aho ikibazo rero turi banajua, nta muswa aruta utazi ko atazi. Uyo no muswa mubi ntazigira namenya ahubwo. Amen. Wowe ugeze ubona ingunguru yuzuye amazi, bashobora gusuka agakombe k'amazi kajyamo? Nimba ingunguru yuzuye ugezana n'agacupa k'amazi ugasukamo? Abo n'abaswa batazi kora abaswa. Ni ingunguru yuzuye amazi ntacyo ushobora gusuka hano kuko iruzuye. Abantu bazi ko babizi. Niyo Paulo yavuze ngo ngo umviriza ko Paulo yavuze Abaroma ibice 2. Aravuga ngo abo bantu ngo ils sont ignorants eux-mêmes, n'abaswa
bakayobora abandi baswa. Wayumvise? Abaswa bayobora ni baswa. Kuko uvidure kwanza hano, ubuzima bwawe uvidure hano, icyo wita ko ubizi, kugira ngo ubumenyi Imana ibona nawe bushira. Ariko niyo wita ngo je sais, tu mourras en ignorant, uzapfa uri umuswa. Ba Albert Einstein nicyo kintu cyabagejeho bageze, bari bazi ko ntacyo turamenya. Amen. N'ubu yarinze arangiza ubuzima, isi imubona ko ari umuscientifique ukomeye, ariko avuga ko ndacyari umunyeshuri, ntacyo ndamenya. Ariko abantu benshi bafite ubwirasi busa ngo barabizi. Nushaka kumenya Imana iguwe kumenya, iguwe ubutunzi, kwiye kwifata kuri umuswa. Amen. Kandi ukarokonesa ubuswa bwawe, Imana ishimwe. Ariko ubwirasi bwacu buzadukundira. Ubwirasi bwacu ntabwo dukundira. Tumeze nk'uriya mugabo nabo nkibabona. Cyane nabonaga nk'umugabo yasinze, nta kamambira afite, yambaye ikabutura ifite ibiraka, ariko yasinze inzagwa. Wayumvise? Nta kamambira afite, ikabutura iriho ibiraka, hanyuma akagera avuga ha mwebwe shenzi, hari icyo muzi mwebwe, mfite iki wowe? None se umufate muri ya etat d'ivresse, mumwigeho, mumva afite iki kibazo. Ndashaka uriya akubere ikintu cyo kwiga, ntabwo ari ikintu n'umuntu, sibyo? Abe l'objet d'étude. Ari mufate muri ya etat arimo ibusinzi, muyigiye kwanza mu muntu tumutubwiye umuntu gute. Yatanyuye ntabwo avuga biriya, ariko iyo amaze kunywa arabivuga. Muyigiyeho gatumve, mumva ikibazo cye ni iki. Ntumbwiye ngo n'ubusinzi, turabizi ko ari ubusinzi, ariko ni iyihe fenomene iba muri we? Orgueil izamuka, kumi yari hari kandi nta n'akamabira agira, inkomo yari hari. Orgueil rero ntituruka ko afite akamabiri cyangwa atayifite, biri muri kamere. Iriya nzoga yaseruye ibyari bimurimo. Wabibise? Sasa umuntu rero yibaza ko ntacyo yakwiga, ameze nk'uwo mugabo muri yo eta y'ubusinzi. Wabibise? Kuko muri ya eta y'ubusinzi ntacyo wamwigisha, kuko mwese yabise bashenzi, yabise ko ntacyo muzi. Ashobora no kureba indege iguruka hejuru, akavuga ngo icyo gusa. Nabigisha mukagenda kure. Rero niyo situation y'umuntu azi yuko adashobora kwiga, ari muri yo eta nk'iyo. Wajibise? Ni uburwayi rero. Abantu boss bamenye ibintu byinshi, bakomeje kwiyumva ko ntacyo bazi. Nibwo Socrate yavuze ngo je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Ngo nzi ikintu kimwe gusa, nuko ntacyo nzi. Amen. Nimba Socrate yaravuze ngo nzi ikintu kimwe gusa, nuko ntacyo nzi, hanyuma wowe utamugera no kumva ko ntushobora kwiga, c'est le problème. Amen. Haleluya. Nkanjye nzi ubuswa bwanjye bwinshi, numva nshaka kwibera ya ngunguru iri vide, umwami yuzuze. Amen. Na nicyo nsenga igihe cyose, ndabwira mwami nyigisha, ntacyo ndamenya.
unyigishe ntacyo ndamenya. Kandi uko mubwira ngo ntacyo ndamenya kandi bivuye ku mutima nta buryarya kuko aratuzi, niko anyigisha. Ahubwo tuzakomeza twige. Amen. Niko Paulo avuga ngo tuzaga agace. Ako gace se turanakazi. Ni Paulo yavuze ngo aza agace. Nimba Paulo aza agace wowe uzikise. Paulo yavuze ngo azi agace wowe uziki. Umuntu yagiye mu ijuru aho Imana yibera akandika ko aza agace, umva wavuga iki? Ikintu kinezeza kuba Kristo nuko iyo basenga hari avuga ngo mwami rwose, mwami dutingisha ubwenge tuza agace, nkuko Paulo yabivuze. Paulo se ni wowe? Paulo niwe yaraza agace, ntabwo ari wowe, ntabwo ari jewe. Twebwe tuzi ubusa. Paulo ngo yaraza agace, wose uziki sa. Amen. Haleluya. Umva umuntu yageze mu juru ya gatatu, umva ko nta bintu yarazi, ariko yavuze ngo nzi agace. Amen. Paulo yagiye aho Imana iba. Ntabwo yabonye Imana gutya kuko ntabwo wayibona, sibyo? Kesigiye nikigera, haleluya, mu bwiza bwa Kristo tuzayibona, ariko kugeza ubu nunsi nta urayibona. Kirazira kuyibona mu maso. Amen. Ngo nta numwe yigeze kubona Imana, niko Yesu yavuze. Kiretse umwana aba mu gituza cyayo ariyo se niwe yamenyekanishije. Même les anges puissants, les archanges, n'abamarayika bakomeye ntago bayireba mu maso. Niba mbu yabahaye amababa, yibahamagaye amababa arabatwikira ntibayibone. Karame mwami bagira gutya, yamara kuvuga bagahindukira bakajya gukora ibyo yavuze, amababa agahita asubira mu mwanya. Nta numwe arayibona. None Paulo yagira ubuntu bwo kugenda akandagirayo. Amen. Akandagirayo. Ariko nawe mbere yo kugaruka yavuze ko ibyo yabonye, ibyo yumvise ntabwo ari ibintu byavugwa muri isi. Nubwo yageze kubivuga ntiyari kubishobora, kuko hari imvugo yabyo idashobora kwinjira muri vocabulary yacu. Amen. Haleluya. Mwabonye iriya zina ry'umwami yabwiye Mose, na makonsone dafite voyelle. Consonne sans voyelle ntabwo ushobora kuziprononcer, ntibishoboka. Amen. None rero hariho amategeko y'umwuka, gukora amategeko agenga ibyo tubonesha amaso. Hari amategeko y'umwuka, gukora amategeko tubonesha amaso. Ariko ayo mategeko agenga ibyo tubonesha amaso, kugira ngo abantu bageraho bamenya ayo mategeko byabafashe imyaka myinshi, kandi ntabwo wari umurimo w'umuntu umwe. Amen. Haleluya. Reka mbaho urugero rumwe hanyuma twinjire rero mu mwanya wo gusenga. Mbaho urugero rumwe gusa kugira ngo mubone ko byafashe igihe kirekire. Mwebwe abize murazi umuntu yitwa Isaac Newton, sibyo? Tumugomba byinshi kuko niwe watumye isanzure rimenywa, amategeko arigenga. Urumva mu kinyejana cya 16, 17 niwe yavuze ko hariho rukuruzi. Niwe wa mbere yavuze ko hariho rukuruzi, ko ikintu cyose mu isanzure kirakurura ikindi.
niwe yatanze imibare uyu munsi igenderwaho no ku ndege ngo ziguruke n'ibiki byose, ni Isaac Newton. Kuri we yavugaga ko la gravité est une force, ni ngo iki gikurura iki n'igakurura iki mu isanzure. Inyenyeri ikurura indi ko hariho force, nubwo yaba ari kure birakurura, niyo mpamvu ubona ibintu biri bazenguruka biguba mu mwanya wabyo. Uwo ni Isaac Newton. Okay? Noneho mu kinyejana cya 20 Albert Einstein araza, imyaka irenga 200 Isaac Newton yaravuze ibi. Ariko menye ko amategeko agenga ubu ibyo gaju dukoresha na amategeko ya Isaac Newton. Niyo mpamvu tufite amadegeniki. Albert Einstein, Imana ko ni Imana imufungura ahereye ku mategeko Isaac Newton yadecouvre, sibyo? We aravuga ati rukuruzi ntabwo ari imbaraga. Isaac Newton aravuga ngo rukuruzi ni imbaraga, ikikeza force kuri kiriya bigakururana. Amen. Atanga n'imibare yacu, mwabyumvise? Amen. Wabyumva? Are mu isanzure ni ikora ni imibare, nagore ibintu biriho hazari gutyo bifite imibare yabyo. Amen. Isaac Newton aravuga ngo iyo kintu kimwe des objets massifs, inyenyeri, imibumbe, ngo imbaraga za rukuruzi bikururana bikoresha inyenyeri igakurura iriya, cyangwa inyenyeri igakurura umubumbe. Adekuvura Newton yuko izo mbaraga ziwanye na le produit de leur masse, uvuga ngo masse yabyo, masse sibyo, biriya muvuga ngo upima ibiro 80, iyo ni masse, ntabwo ari poids, ni masse. Ngo uburemere tubite mu kinyarwanda uburemere bw'inyenyeri n'uburemere bw'uriya mubumbe. Amen. Kugira ngo tumenye imbaraga zikoreshwa mu gukururana, sibyo? Ngo nugukuba masse y'iyi n'iriya. Amen. Kandi akavuga ko bihwanye na biri inversement proportionnel à leur distance. Ni ukuvuga ni imibare ihari izwi niko Imana yashizeho. Wabyumvise? Inversement proportionnel au carré de leur distance. Vango uko biremereye cyane niko na distance iba ngufi, kuko birakururana cyane. Wabyumvise? Nimba iki kiremereye kizakurura cyane iki, sibyo se? Distance ayitaba ntoya. Wabyumvise? Nimba iki kiremereye niki kiremereye, distance zaba nini. Uwo ni Newton, kandi kugeza no munsi nibyo. Ariko icyo Albert Einstein yaje kumenya niki, yaje kumenya ko ntabwo ari force nk'uko Newton yabivuze, ahubwo ibiremereye mu isanzure bihina isanzure. Wabyumvise? Donc la courbure de la structure de l'espace-temps. Vango iri zuba rirahina isanzure, none imibumbi iri hano igakururwa. Urumva? Duvuga ngo rero ntabwo twavuga ko Albert Einstein abaye mukuru cyane kurusha Newton, kuko yahereye ku byo Newton yakoze. Bivuga ngo rero aya mategeko agenga ibintu kugira ngo uno munsi tugire iterambere, umwe wese yagiye azana aporo ye. No mu muka rero iyo tushaka kwiga, amen, ntabwo dushobora kubimenya, amen, hatabaye ubushake. Kuko nabariya abantu bagize ubushake, bakora amajoro n'amanywa kugira ngo batugeze uno munsi mu isi turimo iyoborwa na science tuzi na technology yavuyemo. No mu by'Imana rero mu buryo bw'umwuka aya mategeko arahari, tubaza kuyabona, ariko birasaba kugira umwe cyo kuyamenya. Si kuyamenya gusa, ukwiye kumenya nuko akora.
si ibyo gusa, agakora rero mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Amen. Wabyumvise? Ayo mategeko nituyamenya tukayasobanukirwa, tukamenya uko akora, ibintu byinshi bihinduka amasengesho yacu, bihinduka mu buzima bwacu. Imana ishimwe. Nabaye urugero rwa mbere ko hari amategeko y'umwuka, ko hari amategeko physique agenga ibitubo tubona. Twafashe Abaroma 8 umurongo wa 2 ngo nuko rero ngo amategeko, itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo ryarambatuye itegeko ry'icyaha n'urupfu. Ayo ntabwo ari amategeko physique, n'amategeko y'umwuka. Rero harayandi tuza kubona mu mwuka ayo mategeko, tumenye amategeko Imana yashizeho agenga kwakora kugira ngo tushobore kuyintegra mu buzima bwacu. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo tumenye gusa ko rukuruzi baho twigumiraho, tuba tukiri à l'âge de la pierre. Tuba tukiri aho mu buzima abantu bari mu washize imyaka n'imyaka. Amen. Bari bajije ibibazo. Albert Einstein yigeze gukora mu biro bye kugezaho yenda gupfa. Mwabise? Cerveau iraruha kugezaho yenda gupfa. Ariko uyu munsi twe turasarura umuhati we. Niyo mpamvu ufite internet. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Abavumbuye amashanyarazi barakoze igihe n'ibihe. Ni ukuvuga ngo natwe rero tukwiye kumenya ko amategeko yo mu mwuka cyo kimwe n'amategeko agenga iby'Imana yaremye, il faut les découvrir. Tukwiye kuyamenya. Tubamara kuyamenya tukamenya uko akora. Tubamara kumenya uko akora tukayakoresha mu buzima bwacu. Imana yabwo icyubahiro. Amen. Itegeko rya mbere rero mu mwuka, c'est la loi de l'amour. Utegeko ry'urukundo rya mbere. Ese urukundo ni hari itegeko ry'urukundo? Ko twavuze ko icyitwa itegeko nuko hari icyo kigenga. Dusomera ndetse umukundu wa Yohana 3:16. Tujya turisoma kenshi ya magambo. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Niki cyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege? Urukundo rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege, imutangira abantu yari kwiguhana. Ntabwo mubyumva? Urukundo niyo rwatumye Imana itanga umwana w'ikinege mu cyimbo cyo guhana abantu. Uwo mwana w'ikinege w'Imana yamuhaye bande? Twebwe. Sibyo? Twari tumukwiriye. Twari dukwiriye guhanwa. Kubera iki? Abaroma 3:23 birayivuga. Abaroma 3:23. Twumve ko twari dukwiye koko guhabwa iyo mpano. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Bose bene Adamu bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. None bakwiriye guhabwa impano kuko bakoze ibyaha? Jese nabyo nigeze mbona yewe. Umuntu yicundi ukamuha impano, aho akwiye kujya mu nkiko, icyaha cyamuhama agahano. Sibyo se? None ni gute twebwe twari guhanwa? Sibyo? Amen. Ahubwo mu cyimbo cyo kuduhana Imana ikaduha impano.
kandi atari impano yose, umwana wayo w'ikinege. Dore icyo twari dukwiriye aho kugira ngo Imana iduhe Yesu. Abaroma nyine 6:23. Iyi mirongo mukwiye kwimenya. Imana ishimwe. Nk'uko uzi umuryango ujya mu cyumba cyawe, ukwiye kumenya n'iyi mirongo. Imana ishimwe. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ibihembo byaha none twari dukwiye iki? Twari dukwiye urupfu. None byagenze gute mu cyimbo cy'urupfu Imana itanga umwana wayo? Urukundo. Kubera iki urukundo rwatumye ibikora? Kubera iki urwo rukundo Imana yatumye byayiteye kubikora ibyo? Icyo rero nshaka ko umuntu wese ari busubize mbere yuko nza kubaha igisubizo. Bati iminota 5. Wibaze. Dufashe imirongo ingahe? 2. Abaroma 3:23. Abaroma 6:23. Genda rero ubifate byose hanyuma nawe ushakishe igisubizo. Ubwira umukara aguhe igisubizo. Amen. Nimushobora gukura mu mwuka mudafite meditation, mudafite gutekereza ku byo mwasomye. Fata iminota 5 ufate Abaroma, amen, 6:23 ubikonfrontanishe n'Abaroma 3:23 hanyuma nawe ubitekerezeho. Witero byose rero, amen, ubishira hejuru ya Yohana 3:16 hanyuma ubyibazeho. Minota 5 ni mirongo 3, sibyo? Turiga itegeko rya mbere, la loi spirituelle. La première loi spirituelle, c'est la loi de l'amour. Urukundo ni rufite itegeko niyo rya mbere mu isi y'umwuka. La première loi spirituelle, c'est la loi de l'amour. Manishimwe.